na yemfa dwen brane yemfa dwen reason with me together na yenjinjin on my Ghana ho enra minimum team echo asafo interchange na say baby a demolition exercise ne call so abi PSA police inspector be eye best in fact waboba dan wo hono mo de high amount for mo de best sibra no na me say ejami soon with team ni nyina conditions are ye namu a ye di kodru honom na ohwe enipa eti honom na eja usun we yen kasa obi na enya wo Ghana ye say ye pe democracy ye the rule of law and ye adwuma democracy and ye say democracy is expensive democracy ni boarding enti mpempi wote se mpanimfo no wo ka se ye say wote se ye say obi adisika na obi bu afu wo say we adisika na mo hwe no mo mo no tuanku no mo nya ni say ye say a rule of law ye the mra and ye adwuma enti obi asem ye bedia for a long time you see the wheels of justice it grinds slowly mra no e konka krankakra nya se de wo de wadwene bu no ene be kon saa enti yete oman mu se ya to abama mpanimfo se wo mo nhwe ya so ya so die no ye de ato won so wo mo nhwe se de be ya ye ho ba hihan wo man hi mu enti sabi ye se oman no se de hya won sa sabi emu nyansafo emu agimifo emu abodamfo wo mo wo madwene mu ha wo obi o wo apomodi wo nyina odadwen eda ye oman no mpanimfo no so wona ya to abama wo no na keme exercise a omo ye no ye nka se enye o me nka se enye dabi minka bi da minka bi nso da say the congestion exercise na omo ye no but I touch no I cannot say enye it's a right thing that they must do because one more reasons why they are doing that not ye and she share what we are see am fa na nyina if I be modern administrative principles no e won niam bi a eka se oman ana se wo manage bibi ana se wo hwe oman bi so ana wo hwe bibi so ye bi jawa enima bi wo hono mu a timamufo no e wo ho right enu nti ye nya right be bre no obi be ka se omote ho illegally no problem so omote ho illegally no problem ba me se wo de wani ko hwe hono mu a ohun bra Facebook na be hwa de bi enima e koso no bra be hwe bi na yenina yenjinjini ho ne ekoso no enti tie we sei if we share FM and ya bahase wiki na wotwe ya mu no keme demolition exercise on beye e wa hase so mo say slums e wa hase no mo occupy hase illegal nti o mo bubu hase ama there's an allegation and them from say police officers because operating brothel e wa hase nya but e be hu e be to abrante bi wa hase ya o no the shop e affected abrante ne ka different story and chere yeti na numo sem na ye fan to nia course no bema let us say ahaya na oti then now you know actually production shop we are going production shop to drinks and so handle the beer na mo sama shaka almost say and ba ni saying actually wa ha na you say came before bro nti me ko mo nchen man ba ko ye friend Ike me ko nchen ko patch san ke bidu kura ko mo 24 hours na for documents bi a ye wa nyar from runway sanity better na plan almost dey the machine bubu first then na mo one of fufu ni ya no bi ni chere me shop wa no bi bubu shop wa mama na fashion mo bubu ni ya say mo bubu ni ya say me no mo da ni ko bubu we mo sa dey ni ko bubu the third one mo bubu da be 5 wa no mo stop we no mo da mo dey to mo ko na boys na kola na mo free see kola na mo sun say ya dey mo ba man kra dey enna man kola ko tumbu ba
ti yakora apostle ku kola say obi anja de o ye na o ma say o ma de ya de en person bi tu ko ya mo tu to am no ma de ye mo ko no mo ntimi ko mo ye o mo do ma shi bi Fosi railways for the Mamon Kata. Railways for the Maya Kata. Ahano ntimi fa wo pe embet na oba this okore railway office o moba mo say be bi kitu bi no mo twa ma set na aye de didi ntia na o mo de ma o tu nsa nti yesu a ye de yesu su kakre ya kwa o mo bi twa ma ya o mo ka kire se o mo list bi a mo ye de o mo ye se de be ya o ti su asa onwa ku sabili ntimi embetu ba sa aban no na ebe ye project bi wo so bia and they want to for tamper to mo lease for 50 years lease and then almost site plan now that betting us aban ba and the aban ni tu ba wo yanku sabili say o sika se won to the sika be jai bibi no ensi nti o mo de ma yesu etu sa no mo ko sa o mo lease na o mo de ma nti let us know me production shop and say o ma ba imprint o man ka obi o mo bibi o man ka hwe a kire. Okay, enti abrante na sama o kan o hwe oba Facebook na betia. Railways for Railways Authority and ma omo to me krata omo lease for 50 years omo ntena ho. Individual ntimi ntu omo. Sa aban ni ka so pa asase na ye ombi bidia, aban ni asase na ye ni bidia ene obetimi etu omo munia no ye bia. Na se o hwie asema abrante na ka no a. Se omo wo ho na ebetu omo, se ebo omo nka ye se amo nka ye. Tie ni ye. Modern administrative principles no say 1. Yawo womo aye tu womo no womo the right to fair hearing and am running for an odi alterem partem no e wo se tie womo asem na ye ma womo reasons nti aye tu womo efri ho de nti aye tu womo ebio e wo se ye ma womo akwanya na womo esoso e de court na se womo enya access to legal redress says so ombefa ebia ombefa emranim fo bi no womo so egina womo chi na womo so akabia ma womo anase de saying say bia enso so ye munya kwan na a compensation bi and e de ma wo because wo mo to me cut free oye Ghana Railways saban ni kire wo se mi hia sase no e de adimedwuma bi dia fine but where all can say they didn't give them any reason and one say muntu free ho Millennium Development Goal 7 SSI 2015 be Sustainable Development Goal 11 HSA or say it stands for sustainable cities and communities. Ni nyina ne say ebema cities and human settlements are inclusive, safe, resilient and sustainable. Na kwame ko he ase honom enye obi ne pen ho saa o. So obi betu afiri ni krom say oba be tena bia be ya adwuma no enye so open saa o. Na emom systems no na eni moyen. Enti wo ko he eye ase honom conditions e wo ho ya sam brante ne maba we gum na ye kodu baabi oba bia wo be se wo mo eye ne mabone wo ho ya won pane na ase o jeki kakra o so enubone ikoso baabi so wo ho no mo a ente saa enye wo nyina na ye ni paponefo ba ye kire se ede na mra no eka Millennium Development Goals no any Sustainable Development Goals no ede na eka o hia Sustainable Development Goals no e makwenya se o se nipa no onya security of tenure baby a otibia no also onya security of tenure so obi amha na dwen e wo se baby ote no e ya affordable and ne baby a yeti e dan ye han is it affordable to us enti mrantie ne kan se bi later mebos e ye mrantie na sem no a kire o wate nkoma na siye ohu de enti amani abre baby a yeti e dan ye han no is it affordable o se habitability o se baby a o kotena no e baby otena obenyu na sumdwe availability of service say obenya insuo sanitation system energy enyinam kanea baby a okotena no e wo say eye baby a be accessible to baby a o free air kwa adwuma ana say baby a obekọ hospital etine nkoye say obekọ kwantintintin wako hospital ana say obefree bibi oteno akọ kwantintin na bi wako adwuma but all these systems are not in place enti ofini kromu baby a oteno adwuma ni ho and what down south so obepa adwuma ye kohe conditions e wase ho bra eya ma yan kan try nya ne try say eno mete o illegal eno mete o illegally eno mete o enti sa enye try sa o enya ho gono so sa o go and look at the conditions eya wo a enka sign and ka beka that is why the systems must work
Sempenifo ya hwese obodi mra ya adwuma, they also must do what they have to do. Said the beya timemufo ho behi ha omo enti timemuni no otwa nani a obenya ba bi ne ti ato enti so kotena ba bi a enya obetuma ka chen say hey free ho Ghana Railway Authority am omo lease for 50 years am omo tunsa ete ho edi wo mudwa se nipa boni for na wo ho na se yekotu nipa boni for na no problem but say ye ka onyina bom wabra ya ma omo settlement according to a modern administrative principles no say you have to give the person an alternative. Sustainable development goals na make am no e was by 2030 na yetimi edru ho na say ye be bia wo betena wo be security of tenure wo tena obi am hawa dwen e affordable obi abetimi high bi wi sika akra bia na wako high ho e habitable yes wo ko ya yes ho no me kama availability to service water sanitation energy just say say ni menyina by 2030 na nka Ghana ye dru ho but bisa ho say do we have this year 2026 are we anywhere close to sa a target no SDG no SDG 11 are we anywhere close to sa target na enti se sorry prekope na ye kase ye kotu sa nkofo no a na se fem na se ya me se ko he conditions a wotim obi a oni baabi akọ me ba cho ye mo abrante ba ko no tape no na ye ntie asem abrante no eka eno nti na me kase e wo se ye nyina ye fa ho adwen enya obi na enya se obi na enya e wo se ye nyina ye dwen ho ye ntie abrante ba ko no na asem a oka we dey yesre Ghana pelifo mu hu yamobo madawro ma o ma no da ya yesusu no ebi obi ana benya ska hide boys na wo geto no obi ho no ma ska o de be hide dan ti na ho dey wa betena geto aha no so boa boys nti wo ma dawo ma yesre o mo ho boys no mo bo kakra ene guys na ebi free no of ebi free baby na ba say o mo ba be ho eti yesre o mo Ghana pelifo no mo ka bi o mo say o mo omo no omo ntimi mo omo yere entena kakra semre kakra kura no mbe mo omo ama omo yere omo betena se na lete omo afiri ase ya because ba mpofu mu se ya boys na wa ase no ai obi o no ma o wa ase no ne last ya no de wa ntimo pam no no fi ase ya oko street no so no bonin wo kwa kodi wo so okoye kwa ase asem na akofa asem kase ya ba ntito te ase na se ya ma na mele kakra kura ase wo yede wo ye na adwuma na se mi esim no bo no no be free ase anu ade wo free anti we yes me ba cho uko Nhyira FM ye page ho a wo be hu video yi wo be tuma hwe extensively na watin komo no ase ye san se ye kasa putupu ye tu wo mo akwa abrante na asem o kan na wo se ye nya ya gini ho boys ni ko street ni so mo ko street ni so do we know what's going to happen ye ni ko see wo street ni so abrante na asem o kan no because we haven't provided alternatives for them. Yentie wo masem yema wo nka bi say bia ye say de nti na mote ha na de ni betima ya boa mo o man na sedue no but sa ni menyina nko so yesi won ko abrante na se mo kan say wo ko street ni so a do we know what is going to happen over there when ya sam sebe wo ko Nhyira FM ye page ni so a wo be kwa ko hu wo be ti wo be video no nyina no what ensem ni nyina no extensively because of a pretty Kofi ewa ha say akokwa ewa ha say na yeni nkomo na muma ne ehu hia ye papa say o man no ebe put systems in place say obi aho kire no a sad brei nka bia bia obeda ensu obenum aduane obedi nka enya problem emfa ma no but look at the conditions are omum do they have it minumi enu kra ye say dada pem no do we have such conditions asem sebe Kofi